Kawadhi nyime ni jumbe ariyo bang' jopuonjre ma pacho ka chako donjo e sikunde mag grade mar 10. Japuonjre moro mawuoyi ma onge kod nyalo mar neno ma bende ne otimo penj mar KJSEA pod ni pacho bang' rem yudo duoko mare mar penjno higa mokalo. Dweche ariyo bang' duol matayo chenro mag penj e pacho ka NEC golo duoko mar penj mar KJSEA, Juma Abdalla mawuok Amukura e kaunti ma Busia bende ne japuonjre skul mar jopuonjre mani kod rem mar neno ma Koyonzo Special School for visually impaired Nyakwaramogi mayudore sub county ma Motungu e kaunti ma Kakamega pok oyudo duoko mare kata obok mamiye thuolo mar donjo e skul mane owinjo bed ni odhi e grade mar 10. Juzi nimefanya mtihani wa grade ya 9 mpaka leo bado sijapata matokeo, na wakati nilikuwa nafanya nilikuwa na mudhamini alikuwa ananisimamia, lakini ilifika mahali akaamua kujiondoa kidogo, na sasa nimeshindwa kuelewa. Mwalimu mkuu wakimpigia simu anasema tu anafuatilia. Sasa nashindwa, wengine watasoma tu kama mimi nimekaa nyumbani tu hivi ama. Kutoka kwa baraza la NEC ningependa kusema kama kuna wenye wananisikia huko, tafadhali na waomba mnisaidie pia niweze kupata matokeo yangu na niweze kuenda shuleni. Mpaka sasa hata sijui shule gani nimeitwa ama shule gani nitaitwa. Ningeomba tafadhali muweze kunisaidia ili nipate result ya mtoto, kwa sababu watoto tayari wamesha report. Ni huyu tu na msichana mwingine pengine ndio hajapata result yao, lakini nimejaribu kufuatilia, nimejaribu mpaka nimeshindwa. Sijui sasa nifanye nini.